uLimit Nala ingoma yakhe ethi Amabhafalo number 2 laphana ke ku top 50 Spotify wayingoma ehamba phambili laphana. Bathi yena ingoma ekwazi ukuthi ihlale phezulu iposition phezulu kakhulu since kwaba uSomething Soweto 4 years ago. Ingoma yakhe ethi Ama-Gents eyavela hlala ku number 1 nje uma ifika. Ngiyakhumbula ngalezo khathi lezo ukuthi wayeshisa kanjani ke yena ku Something Soweto ke esasebenza nabo oMaphorisa. Hey, umlando ongaka bafethu. Ingoma vele yohlala ku number 2 after iqede i24 hours mabeyibheka bathi ukuthi no ilapho ku number 2 ngoma streaming. Base bethi ke uLimit ke Nala ke i-album yakhe isiyonke khona inamba ekhona kade beyivizile ekuqaleni but inamba official ephumile lapha kaLimit ithi 935,000 noma stream for the whole album. Angithi inakho ama-results aphuma kancane kancane lapha. So uSpotify wa-release ke later ingakho kubona inamba ehlukene but official number ayitholile yena kuLimit ithi 935,000 wama-streams okumenza abe ngaphezulu kaKhuzani abe ngaphezulu kaMzukulu futhi kuba umuntu wesithathu ke noma umuntu oqala ukuthi ashaye ama-streams amakhulu kangaka. awuKhuzani nobani noMzukulu alako 800,000. Base bethi futhi ingoma yakhe ke ethi Amabhafalo nama-Elephant ingoma yakhe futhi uLimit Nala ke ngosuku oluyi-1 ishaye 111,000 in 24 hours. Bathi ke usephule irecord lika Tyler le ngoma yakhe ethi Is It eyashaya 106,000 wama-streams ngosuku oluyi-1. Jazi ingoma eyi-1 by South African artist wasekuthiwa ke uLimit Nala. Wakwenza kanjalo futhi usejoyine bani umthandeni ezumculo wamaskandi ukuthi ke abe nengoma ina over 100,000 wama-streams ngosuku oluyi-1. Umthandeni ingoma zakhe ke zawashaya wonke ama-100,000 waku-EP nengoma ke ezu4 ilaba ke uLimit Nala ke asebajoyina ukuthi ke abo number 1 most streamed artist ngosuku oluyi-1. Uyi-artist lesithathu kumaskandi ukuthi ahlele ku number 1 njenge-artist elistringiwe kakhulu. I'm sure kuyayenza isense lokho asemathatha ama-artist kamaskandi ukuthi nje on the day thothi badlale kakhulu. SekuLimit Nala kuzokhuzane ke bese kuba uMzukulu lapha futhi kubani ke ku YouTube ingoma zakhe uLimit Nala ke zihlele zithi 2 3 4 izalandelana. NekaMzukulu zahlala zathi 1 2 3 nekaMthandeni zathi 1 2 3 4. So lento yakamaskandi ke inakho ukuthi beyenze ke lo mlando lo ingoma zakhe zilandelana. Amabhafalo number 2 unyoka nge-Tray 3 Ngimbele Omhlathi number 4. Zinjalo ke indaba ke lapha emsebenzini kaLimit ke nasimbola kakhulu ukuthi yena izoluthe masikhuluma ngomsebenzi wakhe ke saveza ezinye izinto namhlanje siveze okunye ke nakusasa kuze kuphela iviki lokhu ngama-record ke kaLimit ke Nala ke ngisasho namanje kade beyilindele abhamu abantu kaLimit. uLimit engaphinda yenza ukuthi alambise abantu bakhe abamthanda kunabantu bakhe abathanda umculo wakhe abawulindele abangafuni ukwazi ukuthi yena isizathu isiphi esimbambile abafuna nje ukuthi yena a-release umculo. Judging by i-numbers online kuyaprove ukuthi kade ke bayilindela ke album yakhe sahle ngazo studio nokuzayo.